Nongeye kuba ikaze mu mwese mukurikira ibiganiro bya Capital Media aho muri hatandukanye, twizere ko mumeze neza. Ku mbuga nkoranyambaga hakomeje gucaracara amakuru avuga ko Prince Kid yamaze gutabwa muri yombi. Ubundi Prince Kid nta muntu numwe waruza ahantu aherereye, ndetse byanagoranaga cyane kuba wabona akoresha imbuga nkoranyambaga ku buryo ushobora guhamya ukavuga ngo yarari muri iki gihugu cyangwa se yagiye muri ubu buryo. Ibi ngibi rero ni bimwe mu bintu byateye n'abantu urujijo bakimara kumva iyi nkuru ko Prince Kid yamaze gutabwa muri yombi. Byagenze bite? Kubera iki Prince Kid navuga ngo inkuru ye itangiye kuba trending cyane, kandi mu gihe cyo kugenda nta muntu numwe waruza ahantu ari. Reka tubyinjiremo neza cyane turebe ngo operation yakozwe gute kugira ngo Prince Kid afatwe. Ese yafatiwe hehe? Byagenze gute? Hari ryari? Reka tubyinjiremo neza cyane twifashishije ikinyamakuru inyarwanda.com. Reka turebe uko byagenze ngo Prince Kid yisange afatiwe muri Amerika. Mbega Ishimwe Kagame Dieudonné uzwi ku izina ya Prince Kid yafatiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo gutoroka ubutabera mu Rwanda bwari bwamukatiye igifungo cy'imyaka 5. Tariki ya 3 Werurwe 2025 urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka muri Amerika ari rwo ICA rwatangaje ko rwafashe Ishimwe Dieudonné w'imyaka 38 wari warahunze ubutabera bw'u Rwanda nyuma yo gukatirwa imyaka 5 ahamwa ibyaha bibiri birimo icyo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato. Hari hashize imyaka irenga 3 nta muntu ukiryera Prince Kid wari warakatiwe imyaka 5, ndetse mu kiganiro n'abanyamakuru mu Gushyingo kwa 2023 umuvugizi wungirije wa guverinoma Alain Mukurarinda yatangaje ko nibaramuka batamubonye mu gihugu bazitabaza inzego mpuzamahanga zirimo na Interpol kugira ngo afatwe. Byagenze gute rero ngo Prince Kid yisange aha hantu? Prince Kid uzwi nka Ishimwe Dieudonné yatangiye gutegura irushanwa rya Miss Rwanda mu mwaka wa 2014 binyuze muri Rwanda Inspiration Backup, ari sosiyete ye yari ishinzwe gutegura iri rushanwa. Mu mwaka wa 2022 mu kwezi kwa Mata Ishimwe Dieudonné yatawe muri yombi akurikiranyweho ibyaha bijyanye n'ihohotera rishingiye ku gitsina, bityo Rwanda Inspiration Backup ihagarikwa gutegura Miss Rwanda. Uyu Prince Kid yaregwaga ibyaha 3 ari byo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, gusaba cyangwa gukora inshimisha mubiri ishingiye ku gitsina, guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Kuwa gatatu tariki ya 11 Gicurasi 2022 yitabye urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kugira ngo atangire kuburana kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Gusa urubanza rusubikwa bitewe n'ubusabe bw'umwunganira mu mategeko wasabye ko bahabwa umwanya wo gutegura urubanza neza. Tariki ya 13 Gicurasi 2022 Prince Kid yongeye kwitaba urukiko hanyuma aburana kwifungwa ry'agateganyo mu rubanza rwabereye mu muhezo. Hanyuma kuwa 3 Kamena 2022 urukiko ruvuga ko akomeza gufungwa by'agateganyo. Mu ntangiriro za Kamena 2022 Ishimwe yajuririye icyo cyemezo cyo gufungwa by'agateganyo mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, gusa biza guterwa utwatsi akomeza gufungwa by'agateganyo. Tariki ya 5 Ukwakira 2022 urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwaburanishije Prince Kid ku byaha yaregwaga, ariko n'ubundi bikomeza kubera mu muhezo kubwo kurinda umutekano w'abatangabuhamya, dore ko hakoreshwaga codes
kuwa kabiri Ukuboza 2022 urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwagize umwere Ishimwe Dieudonné warigwaga ibyaha byo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, gusaba no gukora imibonano mpuzabitsina ku gahato no guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina, ndetse rutegeka ko ahita afungurwa. Nyuma y'igihe gito afunguwe, kuwa kabiri Werurwe 2023 Prince Kid yagiye gusezerana imbere y'amategeko, naho kuwa mbere Nzeri 2023 Prince Kid yahise akora ubukwe na Miss Elisa wamurwaniye ishyaka mu gihe yari mu gihome, dore ko nawe yigeze gutabwa muri yombi kubera gushaka guhisha ibimenyetso bishinja Prince Kid. Hagati aho kuwa gatanu Mutarama 2023 nibwo hamenyekanye amakuru y'uko ubushinjacyaha bwajuririye umwanzuro w'urukiko wari warasomwe kuwa kabiri Ukuboza 2022 ku rukiko rukuru rwa Nyarugenge. Ku itariki ya 13 Ukwakira 2023 Prince Kid yahamijwe n'urukiko ibyaha bibiri, hanyuma akatirwa gufungwa imyaka 5 ndetse n'izahabu ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Icyo gihe yari ahamwe n'ibyaha bibiri, ari byo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato no gusaba cyangwa gukora ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina. Mu gihe abantu benshi bavugaga ko agiye gufungwa, Prince Kid yahise abura, ari nabwo mu kiganiro n'abanyamakuru mu Gushyingo kwa 2023 umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda ariwe Alain Mukolarinda yatangaje ko nibaramuka batamubonye mu gihugu bazitabaza inzego mpuzamahanga zirimo na Interpol kugira ngo afatwe. Kuri ubu Ishimwe afungiye muri ICA ategerejwe. Kuri ubu Ishimwe Dieudonné Prince Kid afungiye muri ICE ategereje ko hafatwa icyemezo cyo kumwohereza mu Rwanda nk'uko bigaragara ku rubuga. Kuri ubu Ishimwe Dieudonné afungiye muri ICE ategereje ko hafatwa icyemezo cyo kumwohereza mu Rwanda nk'uko bigaragara ku rubuga rwayo, ndetse bikaba byagarutsweho n'ibitangazamakuru bitandukanye birimo WFAA.com. Ngaho rero nguko bimeze ngibyo ibyabaye kuri Prince Kid. Reka dutegereze ese koko azoherezwa mu Rwanda cyangwa bizarangira afungiwe muri Leta Zunze za Amerika. Byose no kubihanga amaso. Mwebwe icyo musabwa gusa ni kimwe no kuguma kuri Capital Entertainment, mugakomeza gukora subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi by'ubwenge bijye bibageraho ku gihe, ndetse munarusheho gusobanukirwa byinshi mutasanga ahandi. Mugire ibe byiza. Ibirori bibereye ijisho ntibiryoshwe n'imyambarire gusa, ahubwo nta foto nta cyabaye. Igisubizo nta kindi rero, ni muri The One Image Studio. Iyi niyo studio rukumbi muri Kigali iguha ifoto ijyanye n'ibyiyumvo by'umutima wawe, maze uwuyeretse wese akayigushimira. Muri The One Image Studio dufotora abafite ibirori bitandukanye, byaba ubukwe, isabukuru, umubatizo ndetse n'ibindi byinshi. Ariko kandi nawe mwifuza amafoto y'umwihariko, yaba yo gushyira ku mbuga nkoranyambaga cyangwa y'umuryango, ni mutugane tubafashe maze tubahe ifoto y'icyitegererezo, dore ko tubafitiye studio mutasanga ahandi hose ku isi. Kubabyifuza kandi tubashyirira amafoto yanyu muri cadre, zaba intoya cyangwa inini. Kuri mwe mufite ubukwe tubakorera live streaming, maze mugasangiza inshuti n'abavandimwe uwo muhango binyuze mu mashusho y'uruhehemure. Ese namwe nimuhigerere mwirebere, tubakorera urwibutso rutazasibangana mu mitima yanyu, dore ko twanabashyiriyeho igabanyirizwa rya 20% kuri izo service zose. Abifuza gukoresha amadocumentaire, amapublicité, ubuhamya ndetse n'ibindi, namwe ntitwabibagiwe. Igisubizo ni The One Image Studio. Ukeneye service zacu wadusanga mu karere ka Kicukiro ahazwi nka Gikondo CGM, cyangwa ukaduhamagara kuri 0784 68 18 50, wanatwandikira no kuri WhatsApp. The One Image Studio, twe niturema ahubwo dukora ikinyuranyo. Okay, reka tuanze tumikira abadutumyeho gatoya tugaruke mu kanya. Abangaba bitwa Sofa Right.
Sofarite rero Good morning. ubundi hano mu Rwanda nibo bonyine gusa basigaye bakorera ibikoresho bya original kandi byiza cyane ureba ukagira ngo bivuye i Burayi. Muri Sofarite no hano honyine gusa uzasanga ya mitako ya kinyarwanda ndetse na bya bikoresho bya kinyarwanda kandi bikozwe mu buryo bwiza. Ngira ngo muri kuhabona ibikoresho byose birahari. Hanyuma kandi mwebwe mukeneye intebe nziza, ameza meza ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, ibitanda byiza. Mbese hano muri Sofarite iyo hari ubumeze nkaho wibereye i Burayi. Rero nimba we rifuzaga ibikoresho byiza cyane washyira mu nzu yawe abagusuye ntibakunyuze mu ijisho, nakugira inama yo kunyura muri Sofarite hanyuma ukera ijisho. Bakorera hehe rero? Bakorera hariya ku muhanda ujya neza ku Gisozi ku Gakiriro, ariko ku bantu mwenda mwaba muturutse hano ku muhanda uva mu mujyi, ubwo uturutse ku Kinamba, reba umuhanda ukomeza ujya Kacyiru ku bitaro, ndetse hari n'undi ukata ujya ku Gisozi ku Gakiriro. Aho ngaho hari akantu k'agasitasiyo gakora ukuntu agasitasiyo gatoya, ita ureba imbere yaho gatoya urahita ubona Sofarite. Nubona ari ngombwa bahamagare no kuri 0788 68 99 26. Mubona ko n'ibyamamare byose niho bihahira, ni muri Sofarite. Kuri abantu mukenera imitako ya kinyarwanda, abakenera n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, ni mugane Sofarite kuko nicyo gisubizo kirambye kandi kitaguteza abantu. Sofarite rero akarusho barabana gufasha kuba bakuzanira ibikorwa cyangwa se ibyo bagure bakabikuzanira ahantu uri. Wowe babwire ngo ndahangaha bagupakirire bakuzane, cyangwa se bakuzanira intebe nta kibazo, n'ibindi byinshi murabibona murasanga